Lolandzelako Dlovuyo Mhlaba utasifundzela Johane waka 19 verse 26 na 27. Jesu wase uthi kunina, make naso indodzana yakho. Mfundikazi noMathemba Dladla. Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi nemaswati onke ngiyawabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kakhulu kulomkhosi lomkhulu kangaka lesihlangene ngawo. Sibonga inkosi yasezulwini, thandvo lolumangalisako fela mine nawe. Ndawufunza incwadi kuJohane waka 19. Ndawufunza verse 26 na 27. Jesu wabona unina nemfunzi labeka mthanza beme khona lapho. Ngako wase uthi kunina, make nanso indvodzana yakho. 27. Wasi kulomfunzi, buka la, nango unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi umfunzi wathatha lo nina wa Jesu wayawuhlala naye ekhaya lakhe. Gama lenkosi kalibonga. Lamhla sifunza indzaba lenkulu. Sibona Maria khathatekile. LiBhayibheli lamangilifunza tithi letincwadzi laselishonile ilanga. Bonke sebahambile. Tihlobo lebetati khona lebetisedvutane tasetihambile. Kodwa unina nalabanye bekanabo bekafuna kubuka, abuke kuze kube segcinene kuthi kwentekane endvodzaneni yakhe ngoba anginina. Hallelujah. LiBhayibheli lithi Maria akhala tinyembeti letinganqamuki, adzabukile enhlitweni yakhe, ayibona indvodzana yakhe kuthi sekude latawusala nako. Iyaguquka indvodzana, iyambuka unina, ibuka tinyembeti letigobhodako, iyakhumbula ukuthi ngimake ngafika ngaye. Hallelujah. LiBhayibheli lami lithi asambheka, wabona kuhlungu ekhatsi enhlitweni. Wase uyayibona indvodzana lebakayithandza, wayibheka wathi indvodzana nangu unyoko, make na indvodzana. Ngaleso sikhathi ungathi kwenteka umlingo lapho khona Maria weva injabulo lengalinganiswa, kwanqamuka tinyembeti letati khona ngoba sekayibona indvodzana sekanayo. LiBhayibheli lami lithi kusukela ngaleso sikhathi indvodzana yathatha unina lo Maria yahamba naye ekhaya. Kwaphela usizi ngoba uma unendvodzana unenjabulo. Nkosi yemsayi isibusise. LiBhayibheli lami lithi ngaleso sikhathi kungazuthi Maria bekabona Jesu mbamba, wabona lo mfana wakhe mbamba. Uma lendvodzana lena lebeyithandwa nguJesu imbamba ngesandla, weva ungathi akusesiye lona lambona afeza inkonzo ngoba Jesu kwakufanele ayifeze inkonzo lebekayitele emhlabeni ngoba bekede tawulandza umuntu ekulahlekeni kwakhe. Kwakufezwa inkonzo kuthi mine nawe size sifike ekhaya. Hallelujah. Ndvodzana nangunyoko, make na indvodzana ngoba make lonendvodzana akesabi noma kufika tintfo, nendlala kayisabi ngoba uyati kuthi khona indvodzana. Makufika tintfo noma kungentekane ekhaya uvela athi indvodzana yami nakulo sebonakele ngoba nendvodzana. Kafishane maswati lamahle lamhla kulomkhosi lomkhulu kangaka
kungathi wonke umuntu bekangathi uma kajika la ajika imukele indvodzana lekuphila. LiBhayibheli lami mawufundza yena lo John mawufundza nale verse John 3 mawufundza nale verse lapha eNtayisi 18 lithi lo lalongakholwa kule ndvodzana lithi sewuvele ulahliwe ngoba ngakholwa indvodzana yaNkulunkulu lekuphela kwayo. Ngoba indvodzana ifanele lamhla kuthi wonke umuntu athuma kajika la ajika ibambe ngesandla ajika tivela kuthi nembala ikhona indvodzana kulomkhosi lomkhulu kangaka kungathi ngiloyo naloyo bekangathi makajike ekhaya athi ngiyivikele into esezulwini ngayivi ngibamba ngijike nayo ngabuyela ekhaya ngoba lento esezulwini maseyifikile kuwe kude lokutshelako uva ngenjabulo lengalinganiswa kuthi nembala sengiyemukele indvodzana ngoba lento esezulwini maseyifikile kukhona into letendakako empilweni yakho. Hallelujah. Ndvodzana nangunyoko make naye indvodzana bese basuke bonke kodwa Maria wambheka kwaze kwaba sekugcineni kungathi lamhla kule nkonzo bongathi mawujika ubuyele ekhaya ujike indvodzana yaNkulunkulu uyiphethe enhlitweni yakho ngoba uyeta lodaka kana ulinganiswa. Wonke umuntu liBhayibheli lami lithi utawukuma atilanze ngala kwentila sesemhlabeni lamhla siniketwa indvodzana siniketwa Jesu la kulendzawo kuthiwa kasijike naye sibuyele ekhaya labanye mhlambe bebete ngethi injongo tabo kodwa lamhla lithi livi laNkulunkulu thatha indvodzana ujike naye ubuyele ekhaya kubuyiselwe injabulo yakho kubuyiselwe konke kwakho ngoba mawunendvodzana usuku nako konke. Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Ndlovukazi Mhlekazi emva kwemagama lamnanzi kangaka Ndlovuye Mhlaba ngemvume yakho ngicela ukuthi Ndlovuye Mhlaba simane sifake labatawusihlabelela emakhwaya bemabili. Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi. Nkosi Ndlovukazi siyacela insindiso yamaKristu shakutele iLanzane African Apostolic Faith Mission egameni likaJesu. Nkosi Ndlovukazi shakutelana.